Oke, si utu dek napai nontongi pelena, aja tak lupai, tabe, tak sebereke riolo, tali kei, sehari i, komengi. Terima kasih. Wih, mata Andre ini selo kalau pas saya pak Cuki, Cuki, Hoi, Cuki, hoi, alaka songko ku siloli pak. ya. Oke, Mana kaculuk silo bepa? Songko siloli pak. nama kira-kira na colo si Bali Bipa. Songko siloli pak, songko ku. Oke, Ya, itu dulu. Hehe, pandalang ini. Lo que lo pasa De, elo kalau kapasae. De, hai, lo kalau pasae. Wasa lo que lo pasa De, lo kalau pasae. Apa kalau kamu suruh melitawa sa? Capek tawa saku. De, kuma pasae Cina. Lo to nak meli bale. Dia nak magadoi kumatro. Lo to na aga to parang. Dia mau Cina, sepeda banyak tuh, mau sepeda anak. Hahaha, mudup pa itong kana benemo. Natulil melok mo pa gombal makun ray magani. Calabay mo runtuk mo gombala. Yang kata bapak pure, Woi, enggak mau buang lu, taruh, sekarang buang. Tapi kok, wadenu. Nih, makan nih, Bro. Makan nih, kita. Turun hati kok. Turun nih. Turun nih. Kasih nah. Makan nih, Bro. Makan nih, kere. Wadenu, he. Mana ulai wadenu? Ke cewek macam tiladona. Mana ulai memang buang aku. Ih, di mana rumah kakak sepeda anak? Ay, ajak nyampang sepedana. Sepeda anak, makan sepeda anak, Bro. 3 kilo loka. Kalau pasae meli bale nah. Awi. Kasih cewek anak rugi liwi taruh. Nama lah dek itu he. Malu Oh dari apa lo kalau pasae he? Hei. Terima kasih banyak. Awi ya. Mangke sepeda aku dek mana? Dek mana bengkolin nah. Malewi tak anu na pelen na, Ro? Yang penting dek mana bengkolin nah. Oh iya, pakai oli ka pa Iya. Launa olori. Iya, Terima kasih banyak. Oke. Selamat kowe. Awi.
Cakalang eh, tongkolo. Iya. Beli balik, cek beli balik nai. Jual gopo mani, balik tongkolo nai. Kan itu panggil 5 torolado. Mereka paloy na borong eh. Nah, lili ni balik cakalang. Boleh age ro. Balik cakalang asan na eh. Dek mana makate? Di panang kanak kakabalero, di na makate. Mana nih tak ini? Pak Balai Pura Labu. Muka tuh balai dek na Pura Labu. Balik aga ha. Balai pe. Iya aga. Eh. Loki kan beli balik to di. Ajak cai lo kah? Tanah macai kena di ini pa mundur minta tayar di sekedar lo kan meliti aku. Saya kasih kaju. 5 sebu sih kaji bangku. Kalau napa si polo dah 1.500 do iku. Di nawat di ngebalut tas 10 pa di gagapi 10 i. Ala bawan ni kalau kemana ala season ni si kaju. Sarehan. Tanah masarya kina labuk mana pangelita utaro. Nah, dua gopo mani. Dia di si polo. Di nawat di dendre pe pada kono malisu-lisu pada bolo ya. Ini kan lelok beli. Beli buah. Kasih di jambang. Kita. Mana? Wajai. Oh iya. Jambaki atau temegi? Jambak kak. Kok jambaki terus sebut rupiah? Nah 2 bumi ke jambak. Iya Pak, pasti temegi. Oh iya. Lalu kayu teme toka. Cocok. Ya apa kada becu Oh jadi dia toka dia becu ku pakai atau rumah ni balik atama mani ki jamba ciceng apa dia kada becu dia kada doi sebu. Tarena masih sebu kapang. Manakah? Si sebu ni ro nak di mundre pak cedek mani. Tak ciri ni. Cedek mani mundre dia pada na yoloe. Jadi kagak si sebu tu. Dia kagak. Paling ngerem ka mah kalau kau teme pa imang. Rompa nasa itu. Maka tomat-tomat bantak-bantak topa.